Shinami mashikuna ña ashtawanqari ñavi kamupipa lluksishpa katipanchi ñami en vivo kapanchi mashikuna alichishikuta charipaychi ñukanchita rikuq mashikukuna mashi Carmelita ña kaypi kanchi rikuy. Ari mashikukuna mingachiwaychi shinami ña karu llaqtakunapi maypi kashpapi rikuna hukunapi kikinkunata sumak napayta chayachipanchik kunan kay pachapi paktasha ña katishpa kanajunkapapish convidanchinachu mashikuna shinami kunanka ña kay imashina nipanchik kay kamulla Wiñay kawsay. Ari wiñay kawsay chaymanta wakin yachaykunata riksishpa katigripanchinachu unanchay yachaykunata. Ari sumakmi kapan mashi Carmelita ña kikinkunata convidashpa katiparkanchi ña kikinkuna unanchaykuta yachashpakarin ña villachiparkanchi ña rimarinajurkanchi ña nara llukshishpachata nachu imami karka alku awllakpi imata kan y shinapas alku ña allashpa utu hujupi chaytapa ña rimarirkanchi ña kunanka shukta rimaririnchi mashiyukuna kikinkunapas kilkashpa katimuchun ña convidapanchi. Ari mashikukuna shinami kunan kay pachapika charishpa kanajunchi akcha shuamanta nachu mashikuna imata akcha shua kan pita riksipankichi akcha shua kakta ari kilka munalla kapankichi nachu mashikukuna imata akcha shua kan shuk wiwawumi kan nachu imashina shamun zurllay nachu wasiukuna mancharikta ari wakinpika kanllakunapi purinajun waykukunapi purinajun maypipish purinlla nachu mashikukuna shinaka akcha shua nin nachu nishu shimipika imashinata nipan ashtawanqa kaypi nin libélula. Ari shina libélula ari shinami riksichin nachu akcha shua wasiman yaykushpa kakpika wasiman shua yaykunkapak muyujuktami villachijun nishpami riksichin nachu mashikuna. Ari Chaymantami chay akcha shuata hapishpa wañuchina kan mana kishpichinachu nin nachu kishpirichun sakipika shinallatami ña shua yaykushpa wasiman kashpapash kishpirinka nin mana kashpaka hapishpa wañuchishka kakpika akcha shua shinami shuapash hapitukunka nin nachu ari mana hapitukukpipash mayja mashikunapish rikunajunkami nin rikunajushpa ñapash villaykuna shimikuna ña uyarinkami nin nachu chaymantami kaykunataka ñukanchik taytakunaka yachaykunata riksichin mashikuna. Ari sumak kapan nachu ña kunanka yachapankichi mashiyukuna ña kay akcha shua ña ñukanchipa wasikuman yaykumupika imashpata kan nachu ña yaypi kapankichi mashiyukuna mashi Carmelita kikin wasipi fichajushpa imawta rurajushpa kakpika yaykumushkachu. Ari mashikukuna kaytaka ña fichajushpa ninchi nachu chayka ña shuk yachay kan nachu ña ari shuay hawallata shinapash kay ninanda ashta sumakta ukuta kashpa o patiota kashpapash fichajushpa kakpika ña chayka muskuymi kan nachu na yachaychu kan chaymanta shuk katipi rimashun chaytaka mashiku na libélula yaykushkachu nishpama tapujurkani fichashka nirkanki chaymanta fichajukpi imatapa rurajukpi. Ari shina makarka tapuyka na waki punchapi kanchika mashiku nigrihurkani ari shinami nachu kaypika kay alipash maypipash tiajurin nachu pampakunapi ña mikunkapak tiyarishka samana pachapi nachu mikunkapak tiyarishpa tiajupi yanka shamun akchata pilashpa yalinlla nachu chayka chaymantami akcha shua nin shinapish shuk yachaykuna tiyan nachu ari kay akchata apashpa yalikpika imata ninchi mashikuna wakinkuna yachashpaka kilkamupankichik mana kakpika shuk takikujipak ña kaytaka riksichishun nachu ya sumak kapan mashikuna ña shina kashpaka ña shuk takikutapash churakripanchik chaykamanka ñapash kilka katipashun nachu ñukanchita kilkanajun chaykunapash ñapash kilka katipay mashi Carmelita. Ari mashikukuna lema Carlin nin nachu ari saludos desde Chimborazo Santiago de Quito
full sintonía a esta hora. Mashikuna sumak napaita charipaichi nacho. Buenas tardes, amigos y amigas que nos están sintonizando desde, a ver, ¿dónde estaba? En Quito, ¿no? Muchas gracias, en Chimborazo también. Sí, muchas gracias. Charipanchi, el nuevo horizonte. Saludos desde Francia. Ama chingachipe mashigu. Catita macatijo, ña chaypi. Excelente programa, felicidades Mashis. Atentamente, Alonso Junior de la Torre. Mashi Alonso, su magnapaita charipa y mashigo. Arika y picaña, iluman yachiganta ukumanda, pacta capanchi, shinaka, kikingonawa, kimi, yashina, uyarinchi, nacho. Mashiukuna ña katipanchi, rimarishpa katigripanchi nachu, shinakashpaka yaypi kapangichi nishpami ña kutilla yarichipanchi. Mashi Carmelita. Ari mashigukuna imashinata nina hurkanchi nachuka yakchashua ñukanchita takshahupi o maypi purihupi haykamanda akchata apashpa yalikpika mana yanga mandachu nishpami ñukanchi mamakunaka riksichinkarka nachu imashina nin wakinpika kayka duendi shinami ninkarian nachu akchataka mayjambash na alita rurangapapash apachun kachamushka kakpimi apan chaymandami ninandapacha kamarina haykata rikushpaka mitsarina ninkarian nachu mashikuna. Ari, ña shina kashpaka kikinguna ña shina yalishka kashpaka ña kamarina pacha kapangichi mashiukuna. Shinami hasta ungare rimarishpa katigripanchi ña. Vamos a traducir para las personas que hablan en el español que nos están escuchando y agradecer también por la fiel sintonía. De pronto, si ingresa una libélula a la casa, es señal de un posible ingreso de un ladrón a la casa, mashis. No se debe dejar escapar para que el ladrón también sea atrapado, mashi Carmelita. Así es, justamente eso es lo que comentábamos, ¿no? Cuando este animalito puede estar cerca de la casa, se le ve, ¿no? Ya puede estar normalmente andando, pero si entra a la casa, al cuarto en sí mismo, entonces esto dice que ya es un anuncio también de que posiblemente en estos días pueden estar entrando dueños de lo ajeno, que lo decimos, ¿no? Así es que tengan mucho cuidado, de pronto si lo ven dentro de la casa, tienen que atraparlo. Si no lo lograron atrapar, quiere decir que no lo vamos a lograr también cuidar los bienes, la casita, ¿no? Así es que mucho cuidado con esto. Shinami hasta ungari kaipika yarichipanchi mana hapishpa. Na waño chinata kanigo. Hapishpa kanjama yuchina nin nachu o waño china chukan mashi Carmelita. Ari kaypika mullapi wañuchina nishpami nin nachu, porque hapishpa kanjama yukchishpapash mana alichu nishpami ninkarian nachu. Hapishpa wañuchishpa pachami alikan, chaymi mana yaykunga nishpami ninkarian mashikuna. Ya, shinami riksichipanchi mashiukuna ña kunanga imata ruranata ña yachapangichi mashiukuna ña killkamushpapash katinahupan yupaychapanchi hasta ungari ña compartishpa kakpipash nachu mashi Carmelita nachu astawan kay wiwagumanda shukta imatapash yachashpaka killkamupangichi mashikuna yupaychapanchi nachu ñamanda. Shinallata shukta rimariuta charinchi alkugumanda rimarishpa kanahupashkangichi nacho ari riksichishpa kanahurkanchi alkugumanda nacho imashinata ña alku chimbama yalishpa kakpinishpami riksichin mashikuna ari maymanbash rihushpa kakpinin chawpi ñanda alku chimbashpa haykata ña yalishpa kakpika mana tuparinta ushana kakpimi ña villachihun nishpami riksichin nachu ari imashina nin chaypanmi alkuta tuparirkani ninmi nachu ari kangichi mashikuna rihushpa alkuta tuparirkani nin chayka imata ashtawanin alkushina yanga purishpami tigramuni nin nachu ari shinami yachaykunapika riksichin nachu mashikuna. Shinami mashiukuna ña tigra chigrinchi ña kay español mambash nachu
Mientras la persona va al encuentro y repentinamente un perro se cruza en el camino, es porque el encuentro planificado fracasará. Mash. Entonces, a estar pendiente cuando usted está yendo a una cita. Alipiyambas tu parina rikushpakaña yaypi ripangichinachu. Ari mashigukuna wakinbika imagutapash randingapas rinahunchinachu. Ari. Mana tarishpa tigranchimunashka. Wakinbika shuk oficinama nishu hasta urgente rinakanchik nishpa llukshinchik ña sakigrinapacha kanchikuna paktachina kanchik nishpa shinapash kachun mana tarishpa ña mana tupanchik bichashkaka umayjambash mashigukunata hasta ninanda mutsushpa llukshishpa rinchik Mana tuparinchi. na tuparinchik kaya semana shamushpaka shamunga ninpima tigramuna tukunachu mashikuna ari shinami kaykunaka ña villachikuna kunanpimi kaykunataka nayapa pacha imashina rikunchik imashpa kangayanki mashi umbi Antawapi purinchi chaymanda yanimi. Tukuyta imayman rishpapash antawata suyanchi. Chaymanda cha. Mashigu ashaguta kaypika ñawpa pachakunapi o yachayalishka watakunapi rikushpaka ñukanchik yayakuna mamakunaka mana charirkaka willita Ari, chaypas mari. chayka mana charishpaka chay unanchaykukunawan mari yachashpa shinaka nana rishachu allkuta tuparkaniyankaka imapata risha nishpa sakirinkarka Tigrankarka. nachu Ari. ari kunanga willipi kayachin illani ninmanin na contestanga ninachinachu Ari, chaymami sumakma. chaymantami kunanga kay unanchaykunataka asha kungashpa rinahunchik nachu mashigukuna wakinpi nacharishpa iman kashpa o mayjambas chay willipa yupayta mana charishpaka mana kayachita ushanchik nachu yankallapish maskankapak rinatukun Ari. shinaka chaykunapika kay unanchaykunaka ñukanchikmanka sumakta villachita ushanmi nachu mashikuna Shinami yarichipanchi nachu hasta ungari na antawa kashkachu hasta ungari ña williwan kashpaka ña kayachirinchi ñapash nachu. Chinaka ñapash. Ama yanka ringapa ari. mashigukuna Para evitar la fatiga. kaypipas charishpa kana hupanchi tunta kimba kabas kango nin mashi buenas tardes mashi que será soñar encontrando $10 nin nachu ari anchuchipa yari mashiku Ari ña chuchina hunchi nachu. $10 mashi Ya. ari muskuymanta tapushpa kahun nachu mashigukuna ari kaypika unanchaykunamanta rimana pachagupi kanahunchik Signos y shinapash señales. tapuykashkamanta ari kutichishun nachu mashiku imata yuyanki mashi umbi Kulkita tarihukta muskushpa $10 ninmi nachu. ari Na chayta kanayachini. Kulki chay anta kulkita tarikushpaka muskushkanimi. Na Ari. yachanichu mashikarmeni. kaypika ña fanga nachu billete ninchi nachu Ari. ari chayka imashina nin imagumantapish shu fangakuna chayamuna kagpi kan nin nachu mashikuna pero mana yapa alipa chayamuna kagpi wakinpika citación wakinpika imatapash ashata nali shimi rimaykunawanpish chayachimunallapish kanka nachu ari chaykunapami muskurin nishpami riksichin nachu mashikuna un billete es una citación nin nachu Shinami kapan ñayaypi kapankichi mashiyukuna yarichipanchi nachu kunan punllaka shtaungri unanchay hawamandami rimanajunchi nachu muskuykunaka awaki punllapimi ña rimarishpapash katipanchinaka kaya shamuk awaki punllakupi killkamushpapash kachun convidapanchi shinaka katipanchi mashi Carmelita. ari mashigukuna shinami tawka yachaykunata charishpa kanahunchi nachu kaypika anaku urmaqpi nin nachu mashigukuna mayjambapish anaku urmapash kachu mashigu ari ña mayjambash anaku urmashka kagpimanga villachinkichi nachu ari imata kan chaytapish nachu ari kaypimi charishpa kanahunchi nachu mashigukuna shukta napaykunatapash kaypimi nin William Patricio buenas tardes. ¿Por qué o qué pasa cuando uno está saliendo deprisa a alguna cita o hacer algo importante? Se tropieza con una piedra. Mashigo, ¿con qué pie ha tropezado? ¿Con el derecho O el con el izquierdo. izquierdo?
Ari según chay nacho Ari kutichishu chaykunrikuna nacho kan. Ari mashikuna shinakashpaka ari shuyapash. shukillaypa shukpish nacho chaparka Na muskuy hawa makarka. ya masigo shinami katishpa kanahunchi nacho ari shinami kaypika kay anaku urmaymanta nina hupanchi nacho ari anaku urmashpa kaypika nin nacho ari mashina mana maypipash alli chingapak shayarinallachu kanchi ninmi nacho warmi Ari. masigukuna ari maypipash anakunchilla nacho wakinpika ari chaytami shina nin shinallatami maypipash wawata wacharinga ninmi mashikuna Yaypi kapankichi mashigukuna ari shinakashpaka. chaymanta na anakuta urmawpika markashpa rinish Ari talirikukwan. talirikwan Ari mashikuna ña yaripankichi nachu kikinkunapash kayukunata yachashpa mana kashpaka yachakushpapash katipankichi nachu shinami hasta unkari ña kaymanpash tigrachikripanchi shina español manipanchi nachu. No se debe poner a arreglarse el anaco en medio camino, mashis, porque el nacimiento de un bebé puede correr la misma suerte de caerse en el camino. Shinakashpaka na yangata maypi urmashkapi talirikpika na shayarinallachu nachu. ari mashigukuna shinami chaytami ñukanchik mamakunaka ninkarian nacho mayjan wawata wachanakura warmikuna kashpaka paktara anakuyta maypipash anakuta paskashpa ima anakuna hunkichiman mana shina nachu ninkarian shinallatami maypipash purishkapi haykata nanay hapipi wawaka alpapi urmanga nishpami ninkarian nachu ari shinami ñukanchik yachaykunaka mashikuna Ari ña shuk unanchayukunata riksishpapash ña katipanchi ña kunan punllaka ña yachapanchi na maypipash ña shayarinachu kapan nachu ña allkukuna shina ña tuparikpipash ña yaypi kapankichi nishpami yarichipanchi mashikuna. Mashi Carmelita imatata asijunki killka katishpa kaymanpas rimarimupay. ari mashigukuna kaypi manejun es normal que caiga el anaco cuando va a dormir o el rato que está durmiendo ni junto a su querido ni anaku kana urmangaka mashigukuna anaku isha makanga nacho ari Ari mashikuna ña mashikuna. Sesi tabangupash ña killkashpa katimupan shuk shunkukuta kachamun y shuk sumakmi nishpa maki rukata hawama churashpa kachamun nachu. ari tushujunmi mashigukuna Tushujunmi ñachu. Ari. Ñukanchik rimarikpi tushun kashka paykunapas rikuy mashi Carmelita ña kawakuna kanchik. ari shinaka shutakiwa tushuchishun ya mashigu o Ari. tapuychuta apan Pichari kayachiju ñapas chaskishunchu. chaskipa chaskipa Ari usharinka chaña rikukrinchi nachu. hawapi Kutichipay mashi Carmelita. ali chishi mashigu imanalla pita kapangi Buenas. De aquí le estoy saludando. Era para un pequeño comentario de lo que saben decir que no es bueno comer chochos de noche, que no es bueno eso. Allá. Hasta ungariña kaymi uyarishpa katijupan mashi Carmelita. Yupay chani mashi Villa Chimushkamanta ña rimarikripanchi nachu. ¿Ya? Ya, yupay chani mashigu ña. Shinakashpaka ña kaypi minipan mashi Carmelita ña taurita chishi llagupi mana kashpaka tutapi mikushpa nin. Chay hawa rimaripay nin nachu. Uyapashkankichu mashi Carmelita. ari mashigu shinami kaypipi shinapaykutara chaskishun nachu buenas tardes mashi Carmelita buenas tardes mashi Humberto nin María Alichishi Maldonado mashi María. ali chishiguta charipay mashi María nacho kikinwan pakta kapanchi ari shinami kaypika tapuykukunata charin tauriguta chishi pachagupi mikushpaka imata kan nin nacho ari shinami kaypika mana kamukllapi chaypi kunan kay pachagupika charikunichu shinapash uyashkamanta villachishu Ari Ari Villa Chipay mashina mashi minin. Carmelita. taurita chishi pachapika mana mikunachu nishpami nin hucha chingami nikta uyashkani nachu Ari ari manapash imatar shina rurakpipash
huchachingami chaymandami mana mikunachu kanchi ninnachu. Ari uyashkani mashi Carmelita wakinpika wawa kashpapash uña rukupipash nachu yarjakpika imapash illakpika ña tawrita kamllawan ñapash mikunkapa ña chishipipas charinchi ña chaypika taytakuna mamakunaka imata nin hala wambra imashami nin huchachinka mari nin ari ña manchachin nachu paykunapash ari shina kashpaka ña yaypi kapankichik kaypipash kilkamupan mashi Carmelita kilka katipay ña hawama rirka ñapash makilkamunajun ña. A ver. Chaypi ricupay mashi Carmelita. Buenas tardes, Mashis. Ahí hay veces que viene un pajarito a la ventana de mi casa. ¿Eso significa algo? Mashigukuna, kaypika pishkukuna wasi ukuman yaykupimi mana alikan nacho. Ventanamanga chayanllami mashikuna imashpa wakinpika ventana washapi mari mikuna shina rikuriju chaymanta chayan wakinpika paykukunallata mar kay ventana na kanllamantaka rikurina ventana kan nacho espejokuna ninchik ukumantaka rikunajupi kanllamantaka na rikurina kanllamantaka payllatata rikun chaymanta kimirin nacho mashigukuna ari chayka mana yapa imapash nali shinaka rikurin shinapash wasi ukuma yaykushpa kaypika villachinmi kashka mashigukuna yachapankichik ña kunan ñuka papituwan chay yalirkani nacho ari mashi Carmelita katimi pishkukunaka yaykumushpa katikallarirka mana yaykumudurchu kan nacho haykamantami ña ukupi kankarka nacho mashikuna chayka shu mamaman villapika hapishkandi wañuchinki ama sakinkichu niwarka pero ñukaka llakini wiwaguta chaymanta na wañuchirkani ventanataka paskashpa sakinkariani llukshishpa kalpachun yuyashpa nacho ari chayka wañuykunapish kan kashka nacho mashigukuna shinaka kay ishkaymi kan nacho shuka yankakuta paykuna ña rikuymanta kanllamanta paykunallata rikurimanta mikunata ukupi rikuymantapash kimirishpa katin shinaka ña yacharin nacho shinaka kimilla kawsakukunami kanka nacho wakinpi yurakukunata charinchik nacho mikuna muyukukuna huk yurakukunata ima charinchik chaykukunapi puñushpa kawsan punlla yarikpika ñapish paykunaka chayma kimirin nacho mashikuna. Shinami ña uyashpapash katinajuparkankichik mashiyukuna yaypi charipankichik ña kaykuta ashtawankari tikrachikripanchik nachu. Para las personas que nos estaban preguntando, a veces dice que viene un pajarito a la ventana de su casa. ¿Y qué significa eso? Nin nachu yupaychani nishpa kilkamun. Ya estábamos diciendo, Mashi Carmelita comentaba de que no es nada malo, ¿no? Un pajarito que venga a la ventana es por muchas veces que el vidrio es transparente o a veces como un espejo. Entonces él puede acercarse para descansar y muchas cosas, pero si el ave o el pajarito entra a la casa, a los cuartos, eso sí es una mala señal, ¿no? Como comentaba Mashi Carmelita, es para presenciar la muerte de un ser querido. Mashikuna shinami katishpa kanajupanchik nacho rishukta rimaykunawan villaykunawan Rimarishpa katigripanchi ñami charipanchi ishkay pacha chishi kimsa chunga kimsa uchilla pacha ukunawan nacho Mashi Carmelita 2:33 shinami ashtawankari ña kaypipas rimarishpa katigripanchi nacho kaypipas shuk unanchaykuta apamuripanchi Mashi Carmelita mayjantata rimarigripanchi ari tapuykukunatapas charirkanchi ari shinallata kaypika mana kutichirkachu nacho mayjan chakitata nitijaparkanki niypika nacho na kilkamushkachu ari chakita nitijanapash mana shuklla yachay kan nacho ari kaypimi nin chakita nitijashpaka pitapash tuparinkapak rijushpa lluki chakita nitijashpaka mana tuparinata ushana kawpimi nin shinapash alli chakita nitijashpaka
kayka tuparita ushanakawpimi nin villachin ninnachu. Ari kaypika mas yachaypas kannachu mashikuna. Wakinkunapaka shina kannachu. Wakinkunapaka al contrario pues kan. Ari. Ñukapa yachaypika mashigukuna. Ali chakita tuparishpaka nimamandana tuparirinchu. Lluki chakita nitijashpa si kushikushpa rinikuna si tupanimi o hatungapayma rijushpapashkuna si hatugrinimi yuyaninachu atalpakuyma hatungapa kuyuyma hatungapa llukshirinnachu mashigukuna. Ushagrinimi. Llukshishpaka ña ashata nitijashpa llukshishpaka ña nini ñakuna si aliman rinchi. Shinaka según ña chaytaka ñukanchi nitijados yuyaypi kanakan wakinkunapaka ari wakinkunapaka alichaki alipa ninnachu shinanikta uyashkanimi ñukapaka alichakimi ali nin ñukapaka kutin llukichakipimi ali señaltakunnachu ari chaytaka kaykunata ashata yachashpa katina mutsurin mashigukuna. Ari shinami kapan ña yupaychani chayka chay villachishkamantapas ña shinakashpaka uyak mashigukuna yaypi kapankichik Mashi María Yolanda Males Arias mi kilkashpa katimupan kilka katipasha. ¿Por qué mi gato mata a los pajaritos y trae a la casa? ¿Por qué nin? Imashpa shimashi Carmelita. Ari mashigukuna shinami nachu chaypas ari wasi ukuman apamushpa churan shinaka kaykunapas wakinpika villachinmi nachu ari mayjanpas rukukunakuna kashpa o payallawkuna kashpapas irkiyanakawpipas o wañuykuna tiyanakawpipas chaytaka apamushpa churanahun nachu chaykunatapas asha ña villachishpa katin nachu mashigukuna. Ari mashigukuna ña shinaka uyaparkankichik María Maldonado kutichin nachu porque tiene hambre seguramente nin yarhachimandami shinanka nin. Ari ya. Chayka mikushpaka ari shinami kan nachu. Wakinka ña misika hillugumanta mikun nachu. Aycha hillugumanta. Pero apamushpalla churashpa sakin mana mikun. Wañuchishpalla apamun churan. Chaymi wakinpika shina kan nachu mashigukuna. Kaypi Víctor Morán mashi kilkashpa katipan shinapas mana sumakta hamutapanichu. Ese sueño es de los pajaritos es porque alguien van a venir a visitar nishpa kilkan nachu mashi Carmelita. Mashigukuna. Chay pungupi waktachimuypi kanga nachu ventanapi waktachimuypi. Ari shinapas riki shugyachay kan Shugyachay kapan nachu. Ari shugyachaypis ña kashka kan shinaka pishkukuna nachu pungupi ventanapi nanda waktachimushpa kagpika mayjanpas manara shamushka karumanta shamushka mashigukuna iman chapak shamuna kagpi kanga nachu o shinallata kimilla mashigukuna kashpapas mana chayarishpa kagukuna pero chapak shamuna kagpi nachu. Ari mashigukuna ña yachaygukunata sumaksha villachishpa kan chayka shugyachay. Ari, shinami kapan yupaychapanchi kilkamushkamanta mashikuna. Javi Wilmal Farinina, buenas tardes, mashis, ¿qué pasa si es que entran 2 golondrinas a la casa? Gracias. Ishka yaikunin. Ari mashigukuna kindi. Ari kindi mining nacho ona. Na kindi. Golondrinas ning nacho. Golondrina ka. Ari chay tamiata muyuchi pishkukuna nacho. Ari. Chayka kay iskay kushpa kana hushpaka wakinkunapa yachaypika kayka mana chikichu ninmi nachu ña iskay kashpak mashikuna ari shinapas ashata villachihun nin pigupish yaykumuna kanaguta maki mañaygukunayma taytapish ushanka nachu mashikuna chaypawpish villachin nin nachu Raimi tiaripi sawarina tianapi. Shinakashpa kaña. Uyangapa uchay wasipi yaykumuna kagpipish ari ishka yaykumushpaka. Ishka yaykumupi kaña chay uyangapa umana kasha chay kagpi nachu. Sumak pacha mi kapan mashikuna ña maypi kashpapash ña iluman uyachiganta mi kapanchi ñukanchi kawsay uyari mi kapanchi nachu.
Estaungari ña shuk pachamanda kallarishpa kimsa pacha chishikamami Ari katinajupanchik. mashigukuna. Shinami kaypika yananapaykunatapas yupaychashpa katipanchi nacho Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura Ajki Tandanajuy Ukumanda yanapaywan shina riksichishpa katinajupanchi. Shinallata ari kaypika charipanchi Asociación Tradiciones para el Mañana. Ari Y shinallata Cooperación. Ari geni reina de Suiza ni panchinacho. Ari, Ari shinami kapan pishnakunapa mashikuna. yanapaywan riksichishpa, villachispa, katipanchi ñukanchi kawsay uyaripi. Ari sumak pacha shinaka kaypipas ña ashtawka pacha kilkamunajunachu JM Jonathan Nipan. ¿Por qué es mala suerte si se topa a una mujer cuando salen de casa? Rikoy. Ari mashikuna amatupari wangichichu nacho. Ari mashikuna shinami nin nacho nishkakuna mi shinatian nacho. Ari estaña hatungapa mayman berrijishpa chuta warmita matuparirkani nin ñakuna siñana ali rinju nin nacho. Chaypas mana tukuylla shina kan nacho. Ari ña riksishka warmikuna kan wakinbika. Imashna Ninan mansu warmikuna umana kashpaka ninan misa uyados warmikuna nin nacho. Ari. Ari wakinbika chaymi chiki nin millay warmikuna kamana chikichu nikta uyashkani nacho mashi imashina chayka imashpa shina kanja nacho harikunapipash ninanda chay misa uyadorkunata tuparishpa kachay siña chiki washami nin kutin asha machaka malla millaylla fierullakunata tuparishpaka kunan si ali rigrin ali mi kan nin nacho shinamita uyashkani mashikuna. Suma kapan ña yachapanki chikunanka nachu mashiukuna ña kutichishpapas katijuparka shuktapas kilkamushpa katimupan nachu Lady Kushkawa kanka nachu ari Lady Kushkawa. ¿Qué significa cuando tortolas vienen a la casa y cantan ungu nin? Kawaita Ari. kawan nin paikinya. Ari mashigukuna chaypa shinanikta uyashkani chikipanmi ninmi nacho ari shu urpigukunami ninandami paykukuna kawanata yachan. Ari mashi umbinachu uyashkanki kawana hukta. Shinapash nin ama katichinkichu niypi mana katichinkashkanchi nacho chay ungushpami kawan nin. Ari. Chayka katichipika shimira karachangami nin nacho ama katichinkichu. Chaytaka nawiyaskan kunan Ari. uyajuni yachajurkani ña. Shimi karachanga nin karyan nacho. Ari shinapash kachun kay wasipi kimilla shinakashpaka ashatapipash irkiyana kakta irkita uyana imakagpi villachijun nin nacho na wasi ukupi pacha shina kan sino que ña kimilla ayllupi kashpa mayjambis riksi mashikunapi kashpapash kaykunata ña uyana kagpipash nacho mashikuna. Shinami kapan ña yupaychani mashi Carmelita ña villachishkamanta kilkaykunapash tawan ña saturarigrin yarin ña Facebook pash. Shinapash Giovanni Santa Cruz imata kilkamupa mashi Carmelita. Are kaypikani ¿qué significa cuando entra un picaflor a la casa y le mata el gato nin nacho mashikuna? Ari. Are yapaychi nacho picaflor chayka kindi mi nacho. Ari kindi. Kindika ali suerte nacho mashigukuna. Are shinapash yaykumushpa kaypi misi wañuchishpaka wakinbika imagutapish ña pakta chigrijupipash imapash harka rikurin o mana kashpaka ñukanchi ña paktajushpapash kishpichinchi nacho ari chaykunata rikuchin nacho mashigukuna misika kichuyta kichuju shinami kan nacho ari imagutapish haykata kichuncha apancha nacho Ari ña payka ña shinami kan nachu ña yupaychanchi ashtawankarin ña kilka katishpapash kagrinchi Jefferson Ramírez mashimi kilkamushpa katin. Buenas tardes mashi, ¿qué significa cuando se zafa una cadena del cuello por sí solito nin? Paymanta Ari, kachatirini mashigukuna. nachu. Ari mashigukuna shinami kan nacho kaykunapash tawka cosas kuna mitian wañuygukunata uyangapa nacho ari
pashkawpi warmikunapaka walka urmanna Ari, walka. qharikunapaka ari chay cuellopi churakushka cadena Cadena. yangamantaka mana urmanalla ali watashka o ali kanichishka nipanchik Ali kanichishka nachu. shina kawpipash urman chayka shinallata ayllupi mayjampa riksi kimirilla riksi mashi kashpapash wañuykuna tiana kawpi kaykunaka urman nachu mashikuna shinapish pachakunatapish rikunata charin ima pachapita urmaju chishi Ari. pachapi Tutamandapi. tutamandapi, Chawpi punllapi. o chawpi punllapi nacho ari mashigukuna chishi pachapi llata kashpaka manara kana uparanara nin nacho chawpi punlla kashpapish ña kimiyamujupi nin ña tutamandata wakinpi kamsata hatarishpa purihupira chay walkara o cadenar urmanga ña punlla chayajuypi pachami kayka rikurin nin nacho mashikuna Ari mashikuna ña shina kashpaka ña yupaychanchi ñukanchiwan pakta kilka mushkamandapash ña yupaychani nishpa kankapa ña kapanchi nachu ña pachawkunapash ñapash tukuripan shinapash ña kilka katishpakapipash wakinkunaka sakiriparami shinapash Mayjanta tiyan mashigu ashawu yalichishpa kawpika ari yalichishuncho ña kaypi último shamujun ari Víctor Morán nin nacho Ari. está anunciando que algo va a pasar en el hogar cuando sueñas seguido con el ¿qué manín? Murerto nin muerto kanga yanika ari ña kilka junacho wañushka ukunao atamos kushpakakupika bueno muskuijawa kanacho hasta Ari. wakatishun lunes awakipunllapi shinapash wañushka ukunaka wiwa ukuna wañushpa kana kawpimi kaykunataka muskurin nacho mashi ukuna ¿Qué significa ver un pájaro rojo nin? A ver, mashi umbi, nacho yalerkanki chayta. ña kayka ña sawaringapa ari ña sawaringapa kapan nachu ña shina kashpaka Huyashka mashiguan tuparina Tuparindapa. kashpa rikuna kashpa nacho. ari nina kaypi Ari ikushilla paypish ari nina kagpi mashigukuna chayta maskuchkan cho rikushpa kan nacho nin alipunlla mashigu ¿qué significa soñar? Gusanos blancos que salen de la nariz ya rikatipi ya lunes awakipunllapa chayta Ari. charishu nacho mashigukuna ari shinallata nin que tengan una bonita tarde mashicas bendiciones María Maldonado Yupaychani, Yupaychanchi mashikuna. mashigo Adriana Anrango que es soñar tomate rojo mashi ari mashigukuna ña muskiykunataka muskiykuna punllapi lunes awaki punllapa alichipashun nacho mashigukuna kaypika yachaykukunamanta imashina kay unan chaykukunamanta rimashpa kanajurkanchik shinami katishpa kanajunchik astawan ña kati punllakunapi riksishpa katipashunchik shinami mashikuna ña shina kashpaka kay en vivota tukuchiripanchi yupaychanchi ñukanchita rikunakushkamanta mashiukuna